Bismillahirrahmanirrahim. Rabbige kirite namfulun alu fattani hamda sanayin hazratak kuttammani Ahmad Habibasha kaw itur rabbige mai salawatukum lobeg wedme fonwani midam falege izzatere sharafir mehman dive bhog academic iswering warat nazahatere fandiyaru adi wadagen tibbe emme habe fulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade emme malakun dua miru wahavure maluge bustanakun dua mirwas hama gambus ma gadwan bima alugonu menge mi lobuweti divehi baha waki waki fardun kura hidumata vure alugonu meng skuutaku terega hedifawa adabi jamiya jamaatukun kura hidumatu natija ma bodabbes foniwan kommekas medu alugonu Vaahaka Dekkum libfa mawluwaki bas kurerunga adabi jamiya ge dawru mi mawluwa ade hamgamus adabi jamiyatugo tibeni divehi bahuge fanna mulukudi dive maadda mulukudi ei lemmana kurun kam gavias citilun kam gavias nuata mazmurliun kam gavias mifat fanna muletukudi ehnames school takuga tibe huriya kudinne mifanna muletukudinne no bima adabi jamiyatugo tibe mifat darwarun is nagagen ekudinna fasihan mikantata daskurewen intizame forukoddin abje city lon kamgaves mazmur lon kamgaves mifad kankan daskurewen intizamen hamjehin daane goy forukoddin abje dannoto mifada intizamen hamje hijjenama miyadu ekkala dakkujja imtihanatago ehada kutteken nahadana ekutta maduwan hamgames mi alugonu men tajriba ka koffa hore kanta alugonu ge iskandar school ge dive adabi jamiya ge rais mi alugonu amille alugonu gamali tajriba tebe funa hissa mi korawani bima bas kurunga adabi jamiya ge dawraka vegendani tawlima bar ala bahug ilma dakkudinna efada ilmu emme ekashena gotuga foru koddevani intizam hum jissu ad bas kurieruweni kihinenge hafiya tige tereng gina befulun alugona devwana jawabaki tafatu mubaaraaiy tak intizam kurugen dannawantu alugona war rangalu wahake alugonu ge amali tajriba te befulun hissa kolanta miyadu alugonu men lenkiyumuge mubaaraaiy nuni mazmur limuge mubaaraaiy school takuga hingijjama e mubaaraaiy kun kudin hettoga dive bahamadu onna lobe boden nuwe mi miyadu alugonu menna school taku fennan hori kantatta alugonu men ebje tafatu a mubaaraaiy hingan ei a lafzu hedumuge mubaarakam gaves a lafzu daskurumuge mubaarakam gaves alugonu men ebje hingan me geturun aduge kiyawa kudinne ki wara boda fanniyata loholu fatib kudin fanniyate alugonu me dannamani science and technology fanniyatu tafatu wattartaade tablet kam gaves iphone kam gaves android phone kam gaves miyaduge kudinne ki mifada fanniyatu wasilatka wala wara ahulu refawa kudin vima adabi jamiyatakum is nagagen school taku management a gulgen fanniyatu ehi beenu koggen kudinna tafatu mubaaraaiy hingidan medo alugonu menna fene tafatu mihun ingres boge game tak kuletan ei word search and kam gas mifada game tak kuletan fene hamgamwas school taku mihun adabi jamiyatakum is nagagen mifada fanniyatu ehiga mubaaraaiy bebe jinam natija ke vegendani kudinge meduga vaadaverikan ituru vegendiun vaadaverikan ituru natija ka vegendani gila kudin dive bahamad lobije gendiun gila kudin dive bas daskuram beeno vegendiun akhiru natija ka vegendani alugonu men me loboti dive bas kuriyara gendiun bima adabi jamiya ge em muhammed dawrke vaadaverikan ituru kurmattaka tafatu mubaaraaiy intizam kuru ad medu alugonu menge adabiyatu tereng netigenda em muhammed kachki fotterikam medu alugonu menge gina kudinna kan nege ahmad kamil didi lovi riwayatu musa was leha khaiki kom wahake kame hamayken alugonu menge me dive maaddaga me konfatekan kiyade kan ekane adabi jamiyatakum isnagagen efattaka ki koba kama efattaku gawani kom wahake kama adi me giturun efattaku binaefa wani kon hadisataki maccakam bunedeven ebaje erun ekudinna bes engen daane efatta binaefa wani mivenekam ka gulunne mihem vegenne liefoti bima alugonu menge kaabfa liefa hore mifud tafatu fottan alugonu menge adabi jamiyatan isnagage for koddeven intizam hamjisenge mujhe gina kudin miyadwes alugonu kari buna wahaka me kobahiye dihbon lefore wahaka tik timanmenda ka nufene
mifada waahakatan alugonu menna for koddewen kombeka ekkala school takga enna adabi jamiyataka bima e adabi jamiyataka isnagan kurewen em muhim kamake medu alugonu men teren gellige mida fottere kamga tafatu fotta school dariwaruna en hamayga for koddinu ad tedemme kurige adabi jamiyatuga waran isnagagen majallataka mahasantata bevi len hadan das kudin kosta ves bevi alugonu waran hitamayge faalu kuran amilla school ga ves mifada mifada majallata nere member medu madu bima kiittowani aldun alugonu men a azumaka ekiga a joshaka ekiga a hivwaraka ekiga midive bas rakkatu kuran nukutiya mifada majallata news majallata neregen dive bhawga tafat wattafalet ka dive bhawga hore adabi bastaka mifada kankan hingidana mifada kankan e majallata levidana e kiyevekanto miyadu miharwes alugonna enginda kamaki alugonna minge skutugga beruga nuhe difinama kudem wara kiya hevwane ei duniye detto e news takon for koddeni bima mifada majallata kai news kardasta alugonna for kodde veji kamga wana mat mi dive bas kuriera gan dana kam kamdu alugonna hetuga evve shakenne ade kommekas alugonna meta hore wara fone anga teli dane alugonu menna dihe bas kurematta ka tafat ka kurevene adabi jamiyat ka waregen katta kurevene dannamatto medu hamaykani alugonu adabi jamiya ga rais kan hurege Vaahaka Dhekkumuge medu mikam vakashenne dihe bag ekane me rais ashraf sir ekane dihe bas kurerwene tafat gotta vidalu ekas alugonu nekan kureve kashenne medu alugonu menna mikam kureven uti alugonu menge huriha dibe rayitun ebbaru laga dive bas rakkatru korun emmenge kiye masakekkuge bima me dologo nimalam mus dannawalan hoti khidumak kurum bahammi de akhigge wajibennun edu nas de mihe kammi kure veenavaru kamennu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh